I veliki pozdrav svima, dobro došli na ovu epizodu na mom kanalu, neću mnogo dužiti sa uvodom jer vam je po naslovu jasno šta danas radimo, dakle danas igramo kviza, samo ću reći da se bližimo sve više i više brojci od 80.000 pretplatnika, tako da ukoliko još uvijek niste pretplatili na kanal svakako lajkujte ovaj video. Dakle danas igramo ovaj jedan zanimljiv kviz, inače ovaj kviz sam igrao prije nekoliko godina i ovo je sad neka nova verzija sa novim pitanjima, uostalom ovaj kviz onako barem malo teži, mada opet dosta lagan kviz, ajmo reći. Nema na ovim prostorima na našem jeziku neki kviz koji možemo reći da je baš težak. Dobijete kao neki certifikat od te igre, međutim mislim samo dobijete u toj igri, ne dobijete ništa ovako da vam pošalju ili tako nešto. 212 pitanja ima ovaj kviz, dosta ima onako zanimljivosti, dosta toga se može naučiti, 10 života, znači 10 puta možete pogriješiti, pa hajde da krenemo. Prvo pitanje. Inače danas ćemo raditi samo pola kviza jer 212 u jednom bi bilo previše, tako da odgovorit ćemo na 106. Nakon velikog uspjeha ulozi prvog trenera Manchester Uniteda, Solskjaer je potpisao stalni ugovor u ožujku 2019. godine, koliko godina? Na 3 godine potpisao sa Unitedom, hvala Bogu pa ima pregled sedmici, inače nema šanse da bi ja ovo znao. Znači on drži rekord, dobro ovo. Poslije svakog tačnog odgovora imate ovu kao nešto vam iskoči neka zanimljivost o tome, što je svakako dobro za kviz, ali nema potrebe. Koji je bio rezultat na prvom meču svjetskog prvenstva 2018. godine među Rusije i Saudijske Arabije? Sreća relativno, mislim, bilo je vremenski jako blizu, tako da svakako da se sjećamo svi te prve utakmice kada su Rusi demolirali Saudijsku Arabiju. Ovo je logo jednog evropskog kluba, dobro, Borussia dobro. Kao što vidite ovdje ima i taj nagovještaj. Evo vidite sada za 3 ispravna odgovora dobili smo još jedan život, gore su nam znači ti životi 11 srca, imamo i ovaj nagovještaj, to je u suštini kao pola. Cristiano Ronaldo je odigrao samo 8 gostujućih mečeva u seriji A za Juventus kada je oborio rekord lige za najviše mečeva u gostima za redom u kojoj igrač zabija gol, da. Kada je Ronaldo u pitanju, ti rekordi su tačni. Za sada vrlo lagana pitanja u početku, 4 pitanja, kako se zove momčačja himna You'll Never Walk Alone, to je naravno ovo je malo glupo što se mora kucati, ali dobro, ajde, nije zamjerka. 5 tačnih odgovora za početak, evo dobili smo te dvije sijalice, žaruljice, kako god želite, uglavnom to su ti nagovještaji gdje dobijemo pola. Barcelona je osvojila Ligu prvaka 2015. United koji je bio protivnik u finalu, Juventus naravno 3-1. Sjećamo se svi te utakmice, Rakitic, Suarez i Neymar zabili za Barcelonu, za Juventus, Alvaro Morata, s kojeg metaš na sliti, naravno Aaron Ramsey, ok, to je ona njegova famozna poznatim ličnostima, imate taj klip na kanalu. Tko je najskuplji nogometaš svih vremena, to mislim da je pogrešno, starost ispod 20 godina. Coutinho ne, Neymar ne, između Dembela i Mbappéa naravno da je Kylian Mbappé koji je mlađi od Dembelea, a i znamo koliko ga je Paris Saint-Germain platio, tako da nema tu šta. David Beckham je zabio 11 golova za Real Madrid u utakmicama El Klasika protiv Barcelone. Pa nisam nešto siguran da je David Beckham igrao toliko El Klasika, kamoli da je zabio toliko golova, tako da je ovo svakako netočno. Nema šanse da je ovo tačno. Da vidimo dalje, koja zemlja je bila domaćin svjetskog prvenstva, mislim sad se ponavlja 2018. Rusija. U početku baš onako lagana pitanja, tako da ruka me boli od držanja ovog mobitela, prebacimo u drugu ruku. Real Madrid je pobjedio Bayern München u knockout fazi Lige prvaka 3 puta za 5 godina. To se desilo godine. Ok, ovdje mi je pomoglo, inače bi se zapetio, ali 2018, jer znam da je bilo posljednji put 2018, tako da jedini gdje ima 2018 su 14, 17 i 18. U svakom slučaju pomoć igrici, inače da je još negdje bilo 2018, mislim da bi prvi put uzeo ovaj nagovještaj. CR7 je postigao hat-trick za Juventus protiv Atletico Madrid je tako poništio prednost Atletika od 0-2 te odveo Juve u četvrtinu finala Lige prvaka 2019. godine. Tako i sjećamo se svi te prve lude utakmice gdje je Atletico slavio 2-0 pa u uzvratu Juventus pobjedio 3-0 i tako prošao dalje. Koja životinja je dobila ime Zabjevaka i izabrana je da bude maskota svjetskog prvenstva 2018. godine. To je onaj vuk. Toga se isto, vjerujem, sjećate svi sa svjetskog prvenstva. To su ovako neke zanimljivosti sa svjetskog prvenstva u Rusiji. Koji je evropski fudbalski klub je domaćin na stadionu Signal Iduna Park? To je naravno Borussia
Sija D O R T N D. Inače sam prvu verziju ovog kviza prošao na fakultetu kad su ovo dosadna predavanja, pa ono ne možete slušati pa igrate onako nekako na koljenima. Kviz bolje nego slušati ako je baš vam dosadno, inače mislim lijepo je slušati, ali ne možete uvijek ni slušati. Kako se zove bivši nizozemski nogometaš? Pa dosta sliči Kluivert i Rijkaard, ali ovo je Rijkaard, bivši trener Barcelone, ta zlatna dob Barcelone sa Ronaldinhom i Rijkaardom. I 2 sjelice smo dobili, a nismo do sada nijedno iskoristili. Ok, tko je najstariji nogometaš koji je postigao hat-trick na svjetskom prvenstvu? Broj, ovo je relativno svježe, ajmo reći Cristiano Ronaldo u ovom posljednjem prvenstvu. Tada je imao 33 godine, evo, da, prošlo je 3 godine, sad ću tog svjetskog prvenstva. Lucas Hernandez je 28. marta 2019. godine otišao iz Atletico Madrida za 80 milijuna koji ga je klub kupio ga je naravno Bayern, gdje je i danas, mada je meni taj transfer bio pomalo iznenađujući i pomalo previše skup. Ali dobro, to je danas fudbal. Američki naziv za evropski nogomet soccer je nastao najprije korišten u Engleskoj. Pa vjerovatno. Da. Mislim soccer, meni soccer ne zvuči nikako. Soccer mi je baš američki. Fudbal je ono. Koji francuski nogometni klub je posljednji put igrao u finalu Lige prvaka? Pa mislim... Au? Znači sličica 2021 kviz ipak nije bila tačna, jer 2021 nema šanse. Mislim, Paris Saint-Germain znamo svi da su igrali protiv Bayerna, nisam lud čovjek. Ali ako nije Paris, onda je Monaco, logično to finale protiv Porta je bilo 2004. Da, 2004. Monaco i Porto, kad je Porto osvojio sa Mourinhom, ta njegova fantastična generacija. Znači manjka u kvizu, evo sad smo da džaba izgubili jedan život, jer kviz nije update-an, očigledno, aj dobro. Koji grad je bio domaćin finala svjetskog kupa 2018. godine? Pa iskreno da budem ne znam, ali kad vidim koliko slova i ono može biti jedino glavni grad, to je Moskva. No da, ja tu puno pametovanja. I još 2 sjelice smo dobili, 5 ispravnih odgovora za redom, dobro. Ajde, ovo nećemo čitati stalno, tek smo prošli 20 pitanja, tko sam ja, ovo je Aubameyang naravno. Trebali bi malo ubrzati s obzirom da nam je cilj da pređemo 106, ali naravno ne mora značiti baš, možemo mi pasti na ovom kvizu ako izgubimo ove sve živote. Za koji tim je igrao Erling Haaland prije prelaska u Borussiju Dortmund? Igrao je za Red Bull Salzburg, naravno. Idemo dalje, da malo ubrzamo ovaj kviz. Carlos Tevez je igrao u kineskoj Super ligi, za koju momčad? On je bio Šangaj, da. Dobro, mislio sam da ću ovo fullat, da je možda ovaj Jiangsu Suning, jer sam se dvoumio između ta 2 kluba, ali još uvijek neću koristiti ove sjelice, računam da će poslije 100. pitanja ipak da ide nešto teže. U sezoni 15-16 Robert Lewandowski je zabio 5 gola na meču protiv Wolfsburga. Koliko vremena mu je trebalo da to uradi? Cijela utakmica nije fora da bude u pitanju, jedno polovrijeme također, tako da između 15 i 9 minuta mislim da je Robert Lewandowski taj rekord napravio, da je to bilo 9 minuta. A, da, dobro, 9 minuta. Mislim, to je nestvaran podatak, 5 golova za 9 minuta, ali tačno se sjećam te utakmice, mislim. Mario Balotelli imao prosjek od skoro 1 asistencije, putem i za 5 znao... Mario Balotelli asistencije, ovo je neki humorističan kviz, očigledno. Nema šanse. Mario bio očajan u asistiranju, tako. Jednu asistenciju u Premier ligi, jedinu dao Aguero kod gola koji mi je donio titul, jedina, ali historijska. Pa da! Mislim, gledao sam tu reprizu te utakmice neki dan, to je reprizu golova. Queen's Park Rangers i City kad su osvojili, ali evo, tačno ne bi znao da je Balotelli dao tu asistenciju. Tko je vratar sa slike? David De Gea. A mislim, ova priča o Balotelli asistiranju, to je smiješno, znamo svi ono sa Džekom kad je bilo. Najbrži pogodak u povijesti UEFA Lige prvaka dogodio se u 11 sekundi. Pa mislim da je to realno, da. Ali ne znam ko je dao, iskreno da budem. Roy Makaay, bivši igrač Bayern Minhena, postigao je za 10,12 sekundi igre. Eto, mislim, zanimljiv podatak u svakom slučaju. Koji klub je najviše puta osvojio kup Libertadores? Mislim, poprilično sam siguran da nije ovaj Peñarol.
ali tu sam negdje možda između Boke i Sao Paula. Sad ćemo prvi put koristiti ovaj nagovještaj. Pa mislim između Sao Paula i Independiente, a da ipak Independiente. Da. Jer kad mi eliminiše Boku, Boca Juniors 11, Peñarol 10. Možda sam prerano eliminisao taj Peñarol, ali u svakom slučaju Independiente je igrao 7, ali nikad pa ima a to je koliko su finale igrali dobro, znači Independiente je tačan odgovor, 7 titula. Tko je igrač na slici? Kylian Mbappe. Mislim 100% su 7 finala, 7 titula, svaka čast. Da vidimo dalje. Određeno je da se mečevi svjetskog prvenstva 2018. godine igraju na 2 različita kontinenta. Mislim, nije određeno, svi znamo da je Rusija jednim dijelom Azija, jednim dijelom Evropa, tako da nije određeno, nego je prosto tako moralo da bude. Poljska je 26. marta 2019. pobjedila Letoniju 2-0 kvalifikacije na Evropski kup. Tko je zabio prvi gol za Poljsku? Mislim, nemam pojma ko je zabio gol za Poljsku, ali mislim da je logično, kad ne znaš ko je u Poljskoj nešto uradio, samo kažeš Robert Lewandowski. I čini mi se, mislim po ovim slovima, Lewandowski. Gdje je V? Robert a vidi duplo V. Mislim, ja sam poludio ovo, i sam je. Pa znam da je Robert Lewandowski, ali sam se zapetio sa duplim V. Dobro, život puče bez veze, mislim. Tko sam ja? Thierry Henry. Koliko mi je sad krivo, jer nije bilo potrebne uopšte za ovim. Prešli smo već preko 30 pitanja, ali dobro, još puno na posla nas čeka. Snima već 12 minuta, dobro, nije toliko, dobra je prolaznost. Koji nogometaš je po zakonu morao služiti vojsku, ali premijer njegove države urgirao da bude oslobođen dužnosti da bi se posvetio nogometu. Sad, znači Ezil, Ibrahimović, Vidica, mislim, odmah mi je na pao Son, ali nije tu urgirao premijer, jer znamo situaciju sa Son da je morao to da osvoji sve, pa je čak on i služio taj vojni rok, ali ovo je Mohamed Salah, jer i oni u Egiptu imaju taj vojni rok, tako da svakako je fino kada izađu u susret fudbalerima. U finalu Lige prvaka 99. Bayern München je do 91. minute vodio 1-0, ali na kraju izgubio titulu. Od kojim je bio protivnik? United, sjećamo se tog finala, čini mi se, da, Solskjaer je dao taj gol, i to je bilo finale koje je igrano na Camp Nou stadionu. I United je tada osvojio, to je šok završnica, možda jedno od, uz Liverpool Milan. Robin van Persie je postigao hat-trick u svom prvom zvaničnom nastupu za Arsenal. Pa mislim da nije. Eto nije. Sva sreća, mada je vrstan strijelac van Persie. Prvi hat-trick u Premier Ligi čekao 7 godina. Postigao je protiv Vigana, je 2001. Zanimljiv podatak, svakako nisam ovo znao, ovo je bila čista sreća, mislim 50-50 je uvijek. Koliko engleskih klubova je osvojilo UEFA ligu prvaka? 4, 1, 5 ili 3, znači to su Liverpool, United, Chelsea, Nottingham Forest i Aston Villa. 5, tako je. Ok, zanimljivo. U svakom slučaju zanimljiv podatak. Tako je, Aston Villa i Chelsea po jednom, Forest 2 put i United 3 puta, Liverpool 6 puta. Ok, ko je poznati vratar sa slike? Oliver Kahn, naravno, ko ne zna, nema pojma o fudbalu. Što je svakako realno, mislim. Ko ne zna Olivera Kahna. El Niño je nadimak za jednog čuvenog španskog, mislim, taj Fernando Torres, to nema uopšte, to nema rasprave. 39, koliko smo fullali? Fullali smo samo jedno pitanje kad nismo stigli odgovoriti. Ovo je logo, ovo je Basel, dobro. Ali Lewandowski sam znao, samo mislim nisam dobro iskucao, ali ajde dobro. A smo jednom uzeli nagovještaj, tako da. Real Madrid je prvi klub u povijesti nogometa koji je Ligu prvaka osvojio 3 puta za redom. Da, sjećamo se, mislim, znamo svi za taj niz Real Madrida. Tako da, dobro, idemo požuriti što prije. Za koju zemlju je igrao Raul Gonzalez? Za Španjolsku, za koga drugog? Za sada ne možemo reći da je bilo neko teško pitanje.
jer imamo ponuđene što svakako olakšava stvar. Ko je osvojio svjetsko prvenstvo 2006. godine? U Njemačkoj. Italija, Francuska, znamo svi te penale i posljednji penal koji je zabio Fabio Grosso. Vjerujem, ne sjećam se baš dobro tog finala, ali znam da sam poslije ponovo gledao, mislim da sam imao 6 godina, tako da u finalu Lige prvaka 2005. godine Milan je vodio 3:0 do 54. minute, ali je izgubio na kraju. Tko im je bio protivnik? Malo prije smo pisali o tom čuvenom finalu u Istanbulu između Milana i Liverpoola. Tako da je Liverpool ovdje tačan odgovor. Liverpool je, zabili su to je nevjerovatno, finala Lige prvaka, ali eto. Nogometaš na slici zove se Paulo Dybala. Ajde da požurimo više do tog 50. pitanja. Koji grad će biti domaćin finala Europskog prvenstva 2020. godine? A dobro, ovo pitanje znam jer je bilo, ali mislim i ovo je, vidi se da kasni kviz, ipak nije 2021. godina. Finala čini mi se treba da bude odigrano na Wembleyu u Londonu, tako da je London tačan odgovor. Mada mi je malo nepošteno nekako, često su mi ta velika dešavanja upravo na tom Wembleyu. I Liga prvaka i mnogo jednostavno se daje tom Wembleyu. Ne znam zašto se malo ne šara sa tim državama. Jedan reprezentativac SAD-a nikada nije postigao hat-trick u Premier ligi. Mislim da je ovo netočno. Tako je, netočno. Vajda nam da podatak koji su sve zabijali. Samo je Dempsey dao gol. Sad dobro, da li je, ne znam baš da li je Pulišić nekad dao hat-trick ili tako nešto. Kako se zove bivši branitelj? Kako sam zaboravio za ovog čovjeka, Fabio Coentrao. Pa zanimljiv fudbaler dosta bio. Žestoki su bili tijel klasici baš kad je Coentrao bio. Kao sljedećih momčadi nije izvučena da igra u grupi F sa Njemačkom na svjetskom kupu 2018. Švedska jeste, njih su dobili, Kroos je dao onaj fantastičan gol pred kraj meča. Za Meksiko nisam siguran, Južna Koreja je pobijedila Njemačku. Koja nije izvučena, da budu Švedska, Njemačka i Danska kao 3 države iz Europe ne može, tako da Danska. Ovdje je bio neki sistem eliminacije, iskreno Meksika se nisam sjetio, ali 3 ekipe iz Europe ne mogu biti u istoj grupi. Tko je jedini nogometaš koji je zabio bar jedan gol u 6 različitih seniorskih klubskih natjecanja? Domaće, u jednoj, dobro, ovo kao navijač Barcelone znam, naša legenda, mislim za mene je legenda svakako Pedro, mada mnogi bi asociralo na Mesija, ali Pedro je stvarno neko ko je toliko toga dao Barceloni i ko je pao u drugi plan dolaskom Neymara, pa se to desilo. Nottingham Forest više je puta bio prvak Europskog kupa nego u Premier ligi. Da, mislim da je ovo tačno, jer imali smo malo prije podatak da su 2 puta osvojili Nottingham Forest 2 puta osvaja Europski kup, znači tome što tijekom nacija on igra samo 2. Znači ljudi imaju prosjek da na svakih 10 utakmica osvajaju Ligu prvaka, što je fantastično i sve izlazi koliko imam baterije, dobro. U kom gradu se nalazi stadion Allianz Arena? Minhen, naravno. 5 ispravnih odgovora zaredom, još 2 sjelice. Koji nogometaš je zaradio najviše karti u historiji svjetskog prvenstva? Gattuso, Stam, Zidane, Mascherano. Svi su onako killeri. Tako da idemo s nagovištajem. Gattuso ili Mascherano? A nije mi ovo pomoglo, nagovještaj, ali mislim da ipak Mascherano, jer sam nešto kao sigurniji da je on igrao više utakmica od Gattusa. A kao da sam negdje i vidio taj podatak, ali nakon njega najuspješniji je Zidane. Eto vidiš, što nisam znao, ali Zidane je poprilično ovako temperamentan, tako da čekaj, mislio sam koji je golman kanal. Petr Čeh se nakon završetka nogometne karijere počeo baviti drugim sportom. Koji je to sport? Pa ne znam, i ovdje ćemo koristiti nagovještaj. Pa poprilično sam siguran da ne skija baš u Engleskoj, tako da hokej na ledu. Da. Dobro, ajde, idemo sada. Koliko se ovo već snima? Nekih 20 minuta već, tako da za koju navedenih klubova Ronaldo, Luis Nazario de Lima nije igrao. Barcelona je bio, Milan je bio, Cruzeiro je bio, tako da u Ajaxu definitivno nije bio. Dobro, imamo 15 života, prešli smo 1/4 kviza, ajmo reći. Indija je svoju prvu jedinu pobjedu na svjetskom prvenstvima ostvarila protiv Bolivije 1950. godine
Rezultat je bio 1:0. Ja nisam baš siguran da Indija ikad igrala na svjetskom prvenstvu, a nisam siguran ni za Boliviju. Tako da stavit ćemo netočno. Dobro. Baš da vidimo šta će pisati. Pa da, 950. je jedini put kad su se kvalifikovali, ali su se povukli jer im nije bilo dozvoljeno da igraju bosi. Pa ovo je fantastičan podatak, svaka čast za Indijce. Ko je jedini nogometaš u istoriji Lige prvaka koji je osvojio ovo natjecanje sa 3 različita kluba? Ovo je pitanje iz mog fudbalskog milijunaša. To je Zedorf koji je osvojio Ligu prvaka sa Real Madridom, Milanom i Ajaxom. Naravno da je Clarence Zedorf točan odgovor ovdje. I dobili smo još 2 sijalice. Pa bit će nama ovo lago, tako je. Ajax 95, Real 98 i Milan 2003. 2007. Čak 2 puta sa Milanom. Tko sam ja? Manuel Neuer. Tako da zanimljivo je za sada. Nisu toliko teška pitanja, ajmo reći. Mislim da svi ste znali otprilike za koliko je prva žvakača koji je Sir Alex Ferguson. Ma ne, ajmo onako vještaj. Sad 39.000 funti mi je jako malo s obzirom na kakav je lik Ferguson. Tako da 390.000. Ali ovo je naprijed podatak. Nije baš ni bitan, ali ajde recimo da je zanimljiv za kviz. Koja zemlja je bila domaćin prvog svjetskog prvenstva u fudbalu? Dobro, to mi je također bilo pitanje u fudbalskom milijunašu, ali mislim i stvar koju god prati malo fudbal i onako želi da zna neke stvari, da zna da je to bilo u Urugvaju. Tako da evo na 60. su pitanju. Dobro, ovo je Diego Costa. 60 pitanja smo prešli, još, plan je još 46 pitanja da odgovorimo u današnjoj epizodi. Gdje će se igrati finale UEFA Lige prvaka za sezonu 19-20? Pa čekaj, to je trebalo biti odigrano u Istanbulu, ali na kraju odigrano je li bilo finale u Portugalu, da li je bilo u Lisabonu? Mislim da je u Lisabonu bilo. Nije bilo u na toj Ataturk areni. Milan je osvojio titulu Lige prvaka 2007. godine protiv Liverpoola u Engleskoj. A Liverpool je 2005. godine osvojio Ligu prvaka protiv Milana kada je final igrano u Italiji. Ne, tada je final igrano u Turskoj. Tako da je ovo netočno. Ok, dosta stvari oko tog finala smo imali. Koji igrač Bundeslige drži rekord za najviše zabijenih golova u Ligi prvaka Europskom prvenstvu kombinirano? Ovu. A baš su svi vrsni strijelci, ajmo nagovještaj. Gerd Müller mi nekako previše zvuči jer znamo da je on bio dobar strijelac, pa kao nije. Tako da će se odlučiti za ovog drugog Millera. Da. Čudesan je ovaj Thomas Müller. Meni po konstituciji ne liči na nekog dobrog, mislim ne liči kad ovako ga vidite na nekog fudbalera, ali evo vidite kakve rekorde ima. Naredno pitanje, igrač na slici je Luka Jović. A dobro, ovo su ta lakša pitanja, čisto da pređete, da osvojite ove sijalice i srca. Koji od navedenih nogometaša ima knjigu napisanu u sebi pod nazivom Keep it simple, samo jednostavno. Drogba je bio razbijač, uz njega mi ne ide Keep it simple. Uz Thierry Henrya, pa ide. U Salah mi baš ne ide Keep it simple. Uz KDB-a mi najviše ide. KDB. Da. Pa da, ne ide mi uz ove. Mislim da Drogba napiše Keep it simple, Drogba je zvjer, nije za njega Keep it simple. Barcelona je osvojila 5 naslova Lige prvaka. Mislim, tačno, nažalost, tačno. Mislim, volio bi da je više, ali nažalost nije. Evo još 2 sijalice i dobro nama ovo ide za sada. Mislim, ide odlično. Nismo pali, 15 života je tu. Tko je najmlađi igrač koji ikada igra u UEFA Ligi prvaka? Za Kjana i Mbappéa sam poprilično siguran da nije. Sad Owen ili... Ajde uzmemo nagovještaj ovdje. Ma da, Kean nije, tako da je Baba Jaro ili Baba Žaro. Nije mi baš poznat igrač, znači on je igrao u Anderlechtu, tako da to je ipak bilo malo starija priča. Koji od nogometaša sa slike igraju za Chelsea za Paris Saint-Germain? Pa vidite da je kviz malo stariji, znači imamo i Luiza i Thiaga Silva, ali pošto je kviz stariji onda je tačan odgovor Luiza, ali inače bi Thiago Silva svakako bio tačan odgovor na ovo pitanje.
Ajmo dalje. Tko je u martu 2019. godine postao tek 9. nogometaš ikada koji je dobio ocjenu 10 od 10 za naslov na meču od strane francuskog lista El Equipe? Mane, Tadić, Ronaldo ili Aguero? Mart 2019. mene asocira jedino na Dušana Tadića i fenomenalan meč protiv Real Madrida, tako da, Dušan Tadić je tu tačan odgovor. Ajmo dalje da vidimo. Koji klub je osvojio najviše naslova prvaka u historiji Španjolske lige Primjera? A dobro, ovo je, mislim, lagano pitanje. Real, samo da se opet ne spetljam u ovom pisanju. Dobro je. 70 tačnih odgovora, još 36 pitanja imamo odgovoriti, a snimamo skoro pola sata. Koji klub je zajedno sa ekipom Boca Juniors igrao najviše finala u historiji Kupa Libertadores? Mislim, ne pratim taj futbol, tako da nagovještaj. Pa čekaj, imali smo malo prije, to je... Peñarol, pa to smo malo prije imali kad smo čitali. To je kad se čovjek ne vrati i ne misli, a imali smo malo prije da je Peñarol bio taj koji je igrao najviše. Zlatan Ibrahimović nikada nije osvojio Ligu prvaka. Tačno, mislim jedan nevjerovatan podatak da jedan takav fudbaler nije osvojio, ali dosta nesreće imao kroz karijeru sa tim svojim transferima. Nogometaš na slici koji nosi broj 19 je Paul Pogba. Ok, imamo 31 nagovještaj, to jest praktički pola i čak 15 života, tako da poprilično sam siguran da ćemo doći do 106 odgovora u ovoj epizodi. Panama je 23. marta 2019. godine igrala neriješeno protiv Brazila. Tko je zabio gol za Panamu? Pa nemam pojma iskreno, ajmo nagovještaj. Sad je 50-50. Pa ajde prvi ovaj. Nemam pojma iskreno ko je dao gol za Panamu, niti znam igrače Paname, ali eto. Manchester City je oborio nekoliko rekorda Premier Lige u sezoni 17-18. Jedan od njih je bio za najviše mečeva bez primljenog gola u sezoni. Mislim da... Ne, jer potpuno jednostavno, jer ne bi Guardiola trošio tolike novce, toliko godina za štopere da se ovo desilo 17-18. Koji od navedenih nogometaša bio najbolji strelac u Europi za sezonu 17-18? Znači to je Zlatna Kopačka, to je Leo Messi. Da. Mislim, mogu pojednostaviti koji je osvojio Zlatnu Kopačku, ovako me samo zbuni. Još 2 sjelice, dobro, znači 32 nagovještajte. A koliko puta je Lionel Messi osvojio zlatnu loptu? Pa ovaj kviz nije baš dugo update-an. Pa gdje je 5 legendo kad je 6? Leo je još 2019. Znači ovo je čista nam lakuša kviz. Znači ja sam onaj koji sam igrao bilo 18. Znači ovo je update za 19. tek. I to početak možda neki 19. Koji klub je osvojio MLS Cup 2015. godine? Mislim, iskreno nemam pojma, tako da nagovještaj. Portland je, Colorado nije sigurno, Portland je poznatiji tim. Mislim, znam više oko tog Portlanda. Da li je Clint upravo Dempsey igrao kod njih? Edinson Cavani igra za reprezentaciju Uruguaya. I sad smo na 80. pitanju. Ajde da pokušamo i to. Tko je najstariji igrač koji je postigao gol u UEFA Ligi prvaka? Mislim, Buffon nije. Morat ćemo ovdje nagovještaj. Giggs ili Totti? Pa Totti je napadač, tako da prije da je on dao. Da, mada nisam bio siguran ni ovdje. Ryan Giggs je bio zamijenjen u toku utakmice više puta nego bilo koji drugi igrač u historiji Premier Lige. Pa s obzirom koliko je godina Giggs igrao i da je pretežno ga mijenjao oko 60-70 minuta tim posljednjim godinama, mislim da bi ovo moglo biti tačno. 50-50 je. Da, pa mislim ovo je nekako logički se moglo zaključiti. I još 2 sjelice. A ja, kako za ovo pitanje? Mislim, ovo je smiješno na 82. da ovo bude, ali dobro, ajde. Koliko nogometaša u istoriji Premier Lige zabilo golove za jednesterca i lijevom i desnom nogom? Daj opet nagovještaj. 3 ili 2?
šta znam. Ne znam, ovo je baš... Pa... 3 mi je nekako... Ajde 2. Da, pa 3 mi je nekako previše, jer nema baš mnogo ljudi koji izvode to. A to su Bobby Zamora i Bafemi Martins. Zanimljiv podatak, svakako, dosta smo naučili ako ništa od ovih stvari koje ne znamo. Koji španski tim pored Barcelone osvojio Copa del Rey više puta od Real Madrida? Athletic Bilbao. To je relativno, mislim, svježa stvar s obzirom da se nedavno igralo i ta 2 finala Kupa Kralja, a i podatak koji svakako ja znam kao neko ko jako voli pratiti španski fudbal, tako da ovo je u suštini lako pitanje dosta. Tko je jedini igrač koji je osvojio trofej Lige prvaka igrajući za 3 različita kluba? Pa ovo se ponavlja, šta? Zedorf. Ajde da požurimo i da ne traje ovaj klip predugo jer smo već prešli to debelo. Kako se zove ofenzivni vez nogometaš na slici? Antoine Griezmann. 87. pitanje. Još 2 sijalice po ovo, nam stvarno odlično i da imamo čak 15 života. U eliminaciji sve momčadi svjetskog prvenstva 2018. protiv Engleske. Igrač Kolumbije Mateus Uribe je promašio prvi penal u penal završnici. Ko je promašio drugi? Ne, moram nagovešta jer sjećam se tih penala, ali ko je promašio drugi ne sjećam se. Carlos Bacca, poprilično sam... Da, Carlos Bacca. Sjećam se onako kroz maglu tih penala, ali da se sjećam ko je promašio drugi, baš bez ovog nagoveštaja ne. Luis Suarez za svoju zlatnu loptu kada je igrao u Barceloninom dresu. Sad jeste, ali... Jer su bila 2 Luisa Suareza, bio onaj davni Luis Suarez. Tako da mislim da je ovo navlakuša pitanje, da će mnogi stisati netočno, ali da je ovo suštini točno. Odnosno tačno. Jer je da, to je taj Luis Suarez 1960. godine. On je bio taj prvi Luis Suarez u Barceloni kojeg mnogi ne znaju koji danas prate fudbal. Koliko titula Bundeslige osvojio Bayern München od njenog osnivanja? Znači sad Bayern čeka, mislim da sad čekaju 30. titulu ili 31. Tako da to nije odgovor. 29 ili... daj pola. A ništa mi ovo nije pomoglo. Ajde 28. Da. Pa da, 2021 minus 2. Da, tako sad čekam. Da, to je 28 je tačan odgovor. Koja država je bila domaćin svjetskog prvenstva 2010. godine? To je Južna Afrika. I to je meni bilo onako žestoko ovo svjetsko prvenstvo jer nekako ne znam, volim kad je u tim zemljama koje nisu toliko razvijene, a koje vole fudbal. I u Brazilu mi je bilo simpatično. Januar 2017. Dimitri Payet potpisao ugovor za Marseille. Kako se zove klub iz kojeg je prešao? West Ham naravno i pomalo mi je čudno da taj Payet nikad u svojoj karijeri nije imao neki, da kažem, baš veći klub, jer imao je stvarno fantastične neke sezone. Koji klub je osvojio kup Libertadores 2005. godine? Iskreno ne znam, tako da ponovo pola. Pa od ova 2 kluba, ne znam, meni je nekako Sao Paulo zvučnije ime. Tako je. Sao Paulo. I to je prvi put, jeli? Prva titula nakon 12 godina. Pa mislim da je Estudiantes, ono nije. Tko sam ja? Roberto Firmino. I evo, uskoro smo na 100. pitanju, dakle 106 ćemo odgovoriti da prepolovimo. 100% stižemo do toga. Za 17 sezona i 932 utakmice kao profesionalnog nogometaš Raul Gonzalez je dobio samo 2 crvene karte. Mislim da Raul Gonzalez nikada nije dobio u karijeri crveni karton. Tako da je ovo netočno. Poprilično sam siguran da nikad nije dobio, ali evo baš vidimo šta piše. Da, nikad nije dobio. Znam taj podatak, ovako vidite kad čitate po stranicama zanimljivosti. Koji je nogometaš i igrač s najviše nastupa u UEFA Ligi prvaka? Pa Ronaldo i Messi nisu, a između Gonzaleza i Casillasa poprilično sam siguran da je Casillas jer ipak Casillas golman. Da je ovdje bio Buffon ili tako nešto, bilo bi zanimljivo, ali ovako Casillas jer je imao i to poslije u Portu i evo 181 nastup. Ali mislim da je možda
da će ga neko i susteći uskoro. U meču za titulu 2012. on je protiv QPR-a koliko gola, evo, baš sam taj meč. Znači prvi je dao za Baleta, drugi je dao Edin Dzeko, a treći je dao Aguero, odnosno Aguero je dao jedan gol i taj gol za titulu Manchester City. Još 2 sjelice smo dobili. Ajmo dalje. 97. Od svog osnivanja današnjeg dana nogometni klub Barcelona je uvijek odbijala da promoviše korporacije i sponzore na svojim dresima. Netočno, mislim, točno je do one ere Laporte. A kako su došli ovi Rosselli i to dalje, imali smo taj Qatar Foundation, Qatar Airways i tako dalje, ali ovo je zanimljivo da su oni UNICEF-u plaćali, tako da vi plaćate ljudima da ih imate na dresovima. Što je svakako bilo jako lijepo. Ko je najbolji strelac u istoriji El Clasica, također pitanje iz fudbalskog milijunaša, naravno, a svima i da nije Leo Messi, to je potpuno jednostavan odgovor. Corinthians je svoju prvu titulu Copa Libertadores osvojio 2012. godine. Koliko puta su do tada igrali u finalu i izgubili? Iskreno ne znam. Pa sad, Vajda 2, da li je nemoguće da nisu igrali ni jednom? Tipično navlakuša, znači prvi put su došli i osvojili 100% učinak. Svaka čast, eto, prvi put da smo omašili pored onog Lewandowskog. Za koju reprezentaciju igra Alexis Sanchez? Za Chile. Mislim, sve padamo na ovim Copa Libertadoresima i to što se baš i ne prati na ovom našem području Europe. U smjeni finala Lige prvaka 2019. Schalke na poluvremenu vodio sa 2-0 protiv Citya. City je igrao sa 10 igrača u drugom poluvremenu, ali je pobjedio sa 2-3. Da. To je bilo skoro, tako da to je bila jedna nevjerovatna utakmica. Ajmo dalje, 102. pitanje. Koji klub je osvojio naslov Lige prvaka protiv Monaka? To je Porto. To je Porto sa Mourinhom. I malo prije smo ih imali, tako da jednostavno pitanje. I evo dobili smo srce. Dobro, taman za ono što smo malo prije izgubili. I da vidimo 103. Za koji klub igra jedan zajedno prije prelaska Real Madrid? A ovo su baš pitanja koja ne znam zašto se ubacuju u kvize. Mislim, to je toliko poznato i toliko svi znaju da... Kako se nogometaš na slici? Uz jedva ga prepoznare. Gledam otko Suzuki, liči mi na dres Torina kad ono Dele Ali i još 2 sijalice. Ajmo dalje. Postoji univerzitet koji studentima nudi kurs i sociologiju o Cristiano Ronaldu. Mislim da sam to isto negdje vidio. Da. Sociologija, mislim, sad o toj proučavanje, o toj njegove upornosti i to svemu svakako da je zanimljivo i može se izučavati. Evo 106. pitanje, posljednje koje ćemo odgovoriti. Koji je jedini nogometaš koji je postigao 3 hat-trika protiv jednog kluba u Premier Ligi u posljednjih 35 godina? Nagovještaj. Pa, Luis Suarez je killer. Mislim da je Luis Suarez. Da, Luis Suarez. Fantastični Luis Suarez. Dakle, 3 hat-trika protiv Norwicha u 4 utakmice, zamislite, znači imaju traume od njega. Dobro, eto, to je to za ovaj put. Od 106 smo odgovorili, pa ćemo idući put u drugom dijelu još 106. Tako da eto, to je bilo to što se tiče ovog dužeg klipa gdje smo radili nevjerovatan ovaj fudbalski kviz. Dosta sam se izmorio snimajući ovo sve, tako da ukoliko vam se svidio ovaj klip, obavezno ga lajkujte i ukoliko još uvijek niste pretplatili na kanal, svakako nam napišite u komentarima kako ste vi, ukoliko ste odgovarali prije mene, kakav je vaš, da li ste 100% možda na ovom kvizu koja pitanja niste znali. Eto, družimo se u narednih nekoliko dana u drugom dijelu ovom gdje ćemo pokušati odgovoriti tačno na još 106 pitanja i osvojiti taj certifikat. Tako da, to je bilo to, vidimo se u petak u pregledu sedmice, do tada veliki pozdrav.